Whakaloflahia te Niuean nei e tau wala tatutupu ke laha tai mai awhiawhi aho tuloto nei. Koe motu ko New Zealand hane whai tope ha koe tau mafueke. Ka mata mai he mafueke I klasiosi. Si hoko mai ke he tau mafueke iki. He mga honei ne ku moa foki ke he maanga ko Wellingtoni. Koe awhiawhi ua he whahitapu nei. Ne tahe mafueke ke he malolo koe whāpoe ni lema. Ne tō ki Wellingtoni moe whaangfure kilomita ki lalo he motu. Lime minisi he mole he tō e mafueke nei Wellingtoni. Taha foke lutu ki klasiosi moe malolo toru poini ono moe ue kilomita I lalo fonua. O sia, molea e hawhatu la sili foki lutu moe malolo koe whapoini ono moe 5 kilomita ki lalo fonua. Koe pongi ni nei taha foki e mafueke I Wellingtoni malolo koe whapoini. Fitu, moe tolungu furu e kilomita I lalo fonua. Pehe e tau hokotaki mai whafo lahi foke tau matakawi ke he whahi uta ha New Zealand kua longona e lutu he mafueke. Lahi tupitope he tau tangata ha koe tau le kua ke he mafueke he whahi tapu ka mole moe matakutaku foki ne ke whai mafueke lahi ka liu ke tō ke he tau matakawi I lalo I ha New Zealand. Koe whakatufonu niwe ko whai amamna kianga ke whai asitope ke lata mai tau langotai ki klasiosi pehe hangai I ki pole ko Downton Sangilangi koe whakatale ngai e whakatufonu ke whai mangao he tau tangata ngahua I klasiosi ke whakawasi tau ngahua to ono koe hengo e tau langmatai handiwe. Koe whahi tapu nei kua kamata e tau whakakuanga he whahi ngahua hila ke tau puhala ke hulu, sivi, moe tutaki he tau kawe ke polo hila moe tau puhala kua lata ke tau se moe tanua e tau kawe hila nei. Koe taha wala nei he tau whakahaluanga laulahi he whakatuwhano ke whakahangahang mitaki ai e tuanga he malolo hila he motu moe matanga hua ne kua manaki ke whakatupi ai he European Union ke liu whakafo e tau kawe hila veko he motu. Koe taha wala nei he amamna kianga ia ke ingoa he tanga hua e puhala ke siwe ke tukai polo moe ki sia re mena kua I lata moe puhala ke riveke ke foke ke polo. Hake mai pua ke ni tatangata ni New Zealand ke tau se whekau nei ke lata I mai kau ngahua. Amo mana ke ngahua nei ke kamate a perila. Amana ki hoko mai to kai polo he tonga ni amana ki ke hau. Si amana ki mo elima e awhemita ia ka hoko mai. Ke amana ke matu ke ngahua. Taha nei he taha whakakuanga ni manako matu ke tausi. Si ko tausi tuai. Kai taha amana ki anga. Ke whakawhanua tu e tau tangata ngahua. Ke ngahua mo rautou New Zealand mo e puhala ke tutake e to kei polo. Si ka taha mene ne ala tausi ia. Hako nā kai la tausi. Kai ke kua kamata ka haki ngahua ke he matanga hua laulahia ke mahina ha pelila. Koe fuafua ke whihe lava ka ngahua ki ai moe tō whahia na kai e whahi ngahua moe tau nimela tangata he mga honi ke whakamuli e whakaroanga ia. Taha mena nei ne ono whakalahi mo tūru ki ai. Koe mau na kai ngahua nei ke he mga honi whawhasi ki ai e matanga hua. Hako mena hongu mavalu ni e mahina ni whuaki mai lo tolu European Union ke mau paupo e ngahua nei. So ka taha nei he ngahua koe whakafohu he to kei polo. Taha wale ta ngahua ke tūku e tau lapa hio, tau solar panel, he tau pū pamu vai e tau tolu he tau maanga rei taha. Si ue matanga hua ia ne maike ke tau si mau tolu he mga ho taha e ni. Ka koe ngahua whakamua haia koe tanu he tau koe hila. Kua anaona mau tolu ke ei maike mau tolu whae ngahua ke ngahua ke tanu ha mo ia koe tau kei polo. Sia mo manaki ke mua mai ta halang mataianga mai he private sector. Ke o mai lo tolu ke a koe luo. Mai tuko mau tolu he kawe hila si tanu lo tolu. Ke manaki ke mawhisi hae ngahua. Si pihia o nono anga ki ai. Ke la tai me ngahua nei. Ke ngahua ta whae he private sector. Ke a koe awaluo. Mumui mo mau tolu ke tuku hia whekei polo. Tanu lo tolu. Holo te ki mua. Tutaki me mau tolu mo e whakamui.
Tala hau wai he toki ke whainga hua hila ko spiro he tutu, ko whiawhia ia ha ko whaimana la whakilonga e tau tangata hua hana ni ko mai ke moa, ha ko e tau whakakuanga nei, ke whakaonga kai ke kamata e tau matanga hua whakalaulahi. Whiawhia whuki ni au ke haka ki kisanga ke lau tōru ha, ke lari moe, ta piki mai e tau mena ni ko whakako e tangata nei ke whainga hua. Ai whuki tau mena ni ko whakaonga whakamua e tau whakakuanga ke langamatai ke lau tōru. Kai amamna ki whuki ni ke whai langamatai hanga, mai i New Zealand ke hau, ke he tau ngā whakapā, ke whakatonga hua me tau tangata, ke lata ke maopopo hai moe mawhanasia, ke he ngā hua ko mawhala. Mawhala hako mana toanga ke lau tōru ke lata ia mai tau hua, moe amamna ki whuki ni ke maopopo. Ni ta lau whake spiro, kua whitāni hei loa lau tōlu e tau le kua ke tau kawe hila ke mga hone, moe kua amnaki ke mahomo atu kui mua, e tau kuhala moa he hila, ke le veki moe tuku, moe tutaki, whakamitaki, ke mai ke lewe whakawanganga. Koe taha wala whoki he tau whaharuanga lau tōlu, ni ta lau e ia, ke lata ia moe ono ke he tā vili he malolo hila, whakaonga he tau lapa hio sola, ke lata moe tau pamuwai, ke he tau maanga. Fua toka mātai e whaharuanga ia ke tumahina sipetama, poko ke taupa he tau nei, tō whai whakalaulahianga ke wala tala nei, ke tau mga hui mua. Koe tau whakaharuanga he whahinga hua, whanua tua kau mo fusieka, kua whakapitaki ai ke whai ono ke tau whakaharuanga hua ke latai, mo mutu pia i puaki ke he tau whakaharuanga he kau taha FAO, ke puhala fua ki langmatai mai tau ngā hua whanua he motu. Kua lewa ni he whakatutala ke tau whakaruanga whakalaulahi nei, ke tau whahinga ho whanua mwhisia ke motu, mo tau langmatai tupe mai he FAO, ka kua whakatolomaki ha koe tau tupe kua tūhanghang ke lea, ke he tau le kua ke tau tupe laulangi he tau kua mole. Koe mga honei, kua hoku mai ai a Paul Tomane, koe taha pulotu mai he FAO, ke langmatai, ke tau si ai ue whakaruanga maniwi, i lalo hefo he taha whakaruanga ne whakahingo ai koe Technical Cooperation Program, ke whakamā mai fua ke tau puhala, ke mai ke niwe ke mo e tau tupe langmatai ni. Mga honei, me tau e kua mariki tua, ai la benefit la niwe ke wharu te program ia, pasene maloloa he tau lari, kai ai moa mitake matoru a tau toru, e tau project e tunga TCP, e Teddy Food, tunga e wharu mutu, o Tonga Samoa, monuina la halo toru ha. So hai e to whatufanga ka hai tau, porque allocation he tau tupe, he tau motu he Pasifika, si ai la whanga mitake ka hai tau toru. So I taha mena ia ne wene tangata e ke hau, so e tama workshop tasi ni tau si hako, koe lari ke whanga ia munga ni hoko mai, ke whaka puroa ka hai wharu tau program ia ke tau matakau, pihia fuki ni ka hai ke tau tangata hua, he whainga hua DEF, ke māme rau tūri puhana ke tāranga ke tau project proposal, ke ute mai tūru haki ai, ke rari ki mua mai tau tuku. Ua pake tūri project e ne onono ke he maha nei, koe pati whakamua ni tutara mai tūru kei, koe value adding, koe haia I lot he project whakamua ni tālanga, koe tunga ia, koe ta mawhare, mai ke process e tau fuafunua te turu ka, tunga ia tau matu whine, e tau siamu, koe tahamena lahi fuki koe vanilla, ni ono ka ki ai, ke whai langmatai atu ki tanga hua ia, ni whai tausi mua nei, uhala ke kiua, puto ia fuki tahawana he marketing, me tau mena pihia, si ono fuki, e mga ho nei, koe whiwhi ke whakalaulahi atu ke puto ia tau mena tunga e tau puaka, me tau moa, me tau mana pia kai. Kumi ngai he mga hau nei ke te whahia, ke lari ke puto ia ki loto. Koe taha fuki me tanga hua ni onon ki ai, koe project ke lata me tau aonga ka, Niuean High School, hakoa whamaho te whakatutaranga mura tūru, ke whakahu e wharu tau, ke integrate e wharu tau ngahua, muatu ki he TVET program ni whai tāranga rau tūru he te mga hau kūpa mara ki toa. Si tunga e ki sia, hai ai wharu tau waragiki ko whitai ta haki mai tūru tunga e hydroponics, chicken farm, vegetable, conventional vegetable farm ga,
si manumnatu ke fefege onon ke tausi framitaki lauro hife tahe project lai ke mai ke vrago doe do tamang monga ni nofonga ia ni ha he ang to kisia mo e te whanau ha ni whai interest ke he ngahofunua o ke fusika si mongo mai ki whaf o aanga te mo e he tausta program tunga tau young farmers whakamua ka he kisia tau tōre mga hoia hai e tau tama ni malolo mai manako ka ke taus hai e wharu tama ni tunga bihe ko ono ni ka ke puto ia ka he young farmers program whakamua hako ai whimena whuka rau tōru ka ki o gei si ka kanu mo ia ai maroro rahi wharu ka ke moe mawinga ka he ngahua bihe ki a rau tōru si ka kanu ia ne onon ki he tau project ia si ringo e ua project ia ni ka kamata mua ono fuki ni hai fuki ke taha project ke whahifusika ke putu ia tunga e tau FED program me dumana biha tau matanga hua ni langmatai atu ke he whahi turisi mga hone tunga i loa tau koe direction ia ni hanga atu e futafon ke he mga hone tunga ia ni te tōru ke kamata mene te hamana he langmatai atu nga hua he education ke mai ke te tōru ha le mga himo ke whai atu hau ha ni tupu ha ke ni fia me manako ha ke tau stanga hua he whahinga hufunua. Koe whakatokaanga ke mai ke hoko ke limseo aftala Amerika ke lātai mai taha i motu ke whakaonga ke ue tau. Nā kei whakakau pā mai ni hneia e tau langmatai he FAO ka kua ke he i poke tau potanga tupe ni ko mai ke tau motu ke tau se tau tuhi oli poke tau proposals. Talhawa e Brendan koe fofua ke tōru poke whā e mahina tu mō mai taha talhawanga hangau ke tau tuhi ole langmatai haniwe ke lātai mui TCP. Koe ahi ni awhine whakapuloa i ke tau aanga pulo tuosi he Pasifika Tonga e tau whakamatalaanga he takitau ke motu i lalo hefua he mdakau koe Pacific Island Forum. Hako ia ne toka ki ai e takitaki anga nei mai he motu ko Vanuatu. Ne laula he whakamatalaanga he lilifu ko Sato Kilman ke he tautau kwa mole ne whiaki mai ai he mdakau Pacific Island Forum Secretariat e tau motu lewe ki ai mai whakamanatu ai whang fule tau he tau nei. Lahi fo ki hana whakamatalaanga ke he tau atu motu ke kau whakataha e tau whakatuwhano mai tau matakau i whafu he whakatuwhano. Mai tau tangata osi ke ngā hua whakataha ke he tau asihakianga he tau ngā hua ke lātia mai tau atu motu he Pasifika. Amuna ke whakalulahi e walatala nei ke he tau ahui mua. Pehena e hata tōru a tau walatala tutupu ke lātai mai whiawhi nei amuna ki ni ki Niuean e uki o ki wahatap ni hanga o tikei tō liliu ke whelewea he whahitap ka hau. Ke anonofua munine pō a tō liliu a tōru ke whelewea.